Želim da moje fotografije pretvorim u video snimke. Koristit ću Runway, Get Started. Ja već imam nalog. Start New. Selektovat ću neku sliku, izabrati neku sliku. Hajde Povlen. Ovdje možemo izabrati da li želimo da bude horizontalno ili vertikalno. Hajde, ja ću za Facebook izabrati, pa ću izabrati Landscape. Crop. I ovdje treba da objasnim šta želim. Koliko sekundi, 5, 10, može 10. Cinematic, može. Svašta ima, slow motion. Hajde da generišem. I hajde da vidimo Povlen. Fantastično. Zaista je ispalo i bolje nego što sam očekivala. Kao što vidite, ja koristim besplatnu verziju, još uvijek imam kredit. I ovdje svašta nešto možete napraviti. Sada ću koristiti Suno da napravim i originalnu muziku. Preko Google ću se ulogovati. Znači želim instrumentalnu muziku u pozadini da se čuje vetar i sneg. Hajde da kreiramo. Izabrala sam instrumental. Izuzetno brzo je gotovo. Da čujemo. Napisala sam novi prompt, pa hajde da vidimo. Generišem. Ok, sve jedno. Preuzet ću download audio. Evo sad ćemo da napravimo video pomoću nekog video editora. Ja koristim Camtasia, vi možete koristiti koji god želite. Media, import. Ok. Muzika. Nije loše. Preuzela. Ok. Hajde se vratimo, da dodamo još import. Winter. Ok. Da vidimo šta od ovoga ide. Dodamo još jednu traku. Da ovo smanjimo. Muziku. Vidimo da li je sve iste dužine. Da pustimo još jednom. Dobro, eksport. Lokal. Naziv. Povlen. Ovdje dimenzije biramo one koje jesu. Eksport. View media.